Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Ebusuafo akwaba shonko enkoma musabre se machibre share too much GH muniaba mosomfo na ama obusu na sabre menimu edi ehia ewo efide yiso na chese yedi ehia se so dia na training issues bre and aso Ghana emu ensem a eko eba a chese ehun hia se wo beti bi no na mede ebesomninti kame ho na yenko asem no emu prekope efi da EC Penny Mami Jane Mensa wode declaration beto abonten ebo amanyoko NPP edin se womo na abato no womo timi afa edi sunkunu matese president elect Yewura Nana Ekufu Addo ene ebiom sun majority in parliament eko edima NPP no ensem bebre na asori ewo chire na after 48 hours or this declaration no ebetu dwa no wonwa mu edi kan ba bonte bekas beka say figure wo boy total valid voter course no one mu babonti jitu mu say from so kakra ebo na womo addition bi a womo no antimi ankeka ambo so yie saninti womo sakwetena say womo hwe womo enyememu yie no musa ekeka bo mu bi na fei and womo nya figure figure nkasa wo ade apa nkofo mutimi eto abaye valid total valid vote no womo timi enya atese womo ede babonti na enu achi no bese emprem yenu eka wono woma asa asisemu na eno na ama the founding president and chief executive officer of Imani Center for Policy and Education anidi ede Mr. Franklin Kujo ababonte abeka nsembi edi etia isi se adabio debio na wo ejumekuo we yefe electoral commission wo na eba no Ghana ha ye democratical system na ehwe wonsa tese wugirim udimu tete udimu akotinman tese wo ye nipetichu a ensem bi se efa wonte eba ne sen ena wutimi eba abonten ebra wo nya sure of fact eba ne sen ena wutimi equality results wa kasebu wentimi answer nya checks wo mu se enfunso wo mu anase enfunso nim na wutimi de ba abonten na wo de ba abonten wie na chese from so be mu one ya nkatwe wa be apologize ya ji atum na mienu wasa besesa ewo official website no wasa besesa de toso prensa ewo official website na wo pa kire se de mpa na wo kana chese akwete se de amanfo bi ekeka no akoye nokre na ebusuafo sei ene wo de nsem no etu dwa ewo ne tweet account emu say I really couldn't believe that the EC kept changing figures on its website after admitting making basic math errors. I have now concluded that it is not only incompetent, it is very corrupt. Atese wodi etu dwa ewo ensem tietie mu se dabi. Ye ko ide akoni bona musa na wo isi wa beji atum so mistake baako fine aje atum mienu miensa na chese afekwa de wo nsa ma bonti me pa atwobi mu ye hwe ya na chese wo official website no na chese figures no asesa chese correction aba na wasesa empe miensa nkwa na chese de empa na ekoso na lenia mu nso no percentages wo de betu da no de eda so ejina ho na no ya akọkire se wejubedie no wa mu wonti ase wonim ho anase wonim ejumeko a esese wonye anase wobi na ahye okutupa se di boni se wo omayimu because obi ankatumi se hye wonsa na mistakes awudo se eba wafa no na atese die mpa na ekoso ba ni nwam no Ghana for bi so achoma twin said there figures so de numbers won okeka kabo mo nyobia na tese ubetimi atena se akeka figures akese 6 million ni echire millions echire no utimi enkeka mbo mu atese unya mfumso ewo mede nipa enwadwuma nipa so na nti mfumso ba ko mienu bi de empemu America cramp a wo mo started democracy wo mo we fidi akese ewo calculators akese wo mutimi ebo figures timi de summarize wo mo election cramp no wo mabato mu cramp no mfumso ebe mu nti enye ade huhu bia se isi etimi ye mfumso ewo ne calculations mu but ebi so ka se da bi mfumso bi wo ha too
delicate and from so be too critical because we has to deal with the destiny of the nation at a determiner of the fate say from 2021 to 2024 the ebeko so e wo man mu nti uka say wo ntimi nya abotre hwehwe mu na wa the pressure to ho na wo pente map until be declaration na fi do declaration echi ba ku mienu miensa wo sa sesa numbers na ya akoye say amanyuko tese wo so maba no ben kakra no mbe hu ni say maybe the real from so wo mu ni de no mo so mu wo right say mo so be sorry etia wabato nti betima pakra say sa from so we crapo no na ama amanyuko NDC to miss mo mu hu ni say elections ya course no katahyehe no proye ewo mu atese boni ewo mu a ehu be hia say wo be sorry no mo so makon de ama wo mo efa hu de nti sa mistakes we those say but mistakes are bound to happen but na enye mistake say enka nc ewo isi no afa say enka won tena say no onye hwehwemu no onye ne calculations here because na pressure bi anda no so wonu and what the sole right and responsibility say obe declare election ti na pressure bia anywhere dan so nti no bia antia say dey open tema say ade o kaka say inform so nti dey ni ano ana say dey ekoni ano ne boni mu na ekonti be ya isimpa sempa ka kire o my Ghana but ni emu no ebusuafo dey aba no enya abawie isi na ye declaration and o ma beka asem e dey ato abonten na wo mo aka o ma asem afedi wo mo say numbers no emu no from so be mu kakra numbers so dey from so be mu na say percentage no intimacy say na say wo mo amunti asem wo mo amunim die mu and wo mo kan nti ye hwe nim say NDC force wo bokokoti say be prove say no kwasem say corruption bi e be pie mu ana say dey be pie fi mu bia no say e ba betodwa so Ghana for bia be hu bi nti say ye twen sa bre no nkwa de na me hye mo say mo nko so ahwe to ma GH na wa drink chefa ensem we no but mo dia na fa so me e comment section na bie mu nso no follow yen your Instagram and your Twitter handles at @GH_. Nana ama obuswa enemy di na me yaduma ye be di ehia bi makramo.